Deland. To je ta sedmorka u nadmetanju Anders Lindqvist. Start nadmetanja Anders Lindqvist kroz polja, Dona i Aleksandar Radovanović kroz sredinu, Estrella Delani, no ipak na čelo za Divu Titiža i Jovicu Ostojića. Diva Titiža i Jovica Ostojić prva pozicija na drugoj, prvim špuronka sa Philanda Dijon i Novica Đorđević, pa Estrella Delani, pa onda trojka Etoile de Belfond sada u problemima, u galopu Philanda Dijon sa Novicom Đorđevićem, a u problemima i Diva Titiža sa Jovicom Ostojićem. Jovica imala skok, ali dobro isključenje. Novica, tako? Ne. Novica. Grlo broj 1, Philanda Dijon, sudije donose odluku o isključenju. Dakle, grlo broj 1, Philanda Dijon, koja se nalazi na čelu, zaradilo je isključenje zbog dugog galopa. Iako je Philanda Dijon na čelu, prvo plasirana s polja za pozicija za Divu Titiža i Jovicu Ostojića. Diva Titiža, Estrella Delani kroz sredinu, sada Estrella Delani ima blagu prenos, ne trebamo pratiti više Philanda Dijon sa Novicom Đorđevićem, iako je Philanda Dijon na čelu, to grlo je isključeno. Sada izbija na krug do kraja Diva Titiža sa Jovicom Ostojićem. Diva Titiža prva pozicija, na drugoj je Estrella Delani i Vladimir Pribić, na trećoj Etoile de Belfond i Dragan Đuričić, pa na četvrtom mestu je Kalin Deland i Nemanja Vukosavljev. Pritak Kas u kontrapravcu za Divu Titiža i Jovicu Ostojića, i oni su bili u problemu, ali očigledno je Ostojić uspeo da sve to dovede u red. Grlo broj 6, Dona, isključenje, Dugalop, isključenje za Donu i Aleksandra Radovanovića. Sada na drugu poziciju se probije Estrella Delani sa Vladimirom Pribićem, prva za Divu Titiža i Jovicu Ostojića, ali ponovo je u galopu i drugi skok, isključenje za Divu Titiža i Jovicu Ostojića, sada čelo za Estrellu Delani. Estrella Delani, druga pozicija za Etoile de Belfond i Dragana Đuričića, izvlači Đuričić s polja, Etoile de Belfond na trećoj je Kalin Deland, hitaka pobedi Estrella Delani sa Vladimirom Pribićem. Gleda gde su rivali i odustaje od borbe Dragan Đuričić, prvi kroz cilj, proći će grlo broj 4, Estrella Delani. Druga pozicija za grlo broj 3, Etoile de Belfond, kao treće plasirana prolazi sedmice Kalin Deland. Grlo broj 1, Philanda Dijon sa Novicom Đorđevićem je isključeno i konačno